pertandingan voli antara Tompo dan Palaka. Ini masih dari lapangan Kairenge dalam rangka event of KKN STI Al Ghazali Baru. Dan ya, ini adalah set kedua. Ayo kita lihat sama-sama. Poin 3-2. Poin 4-2. Pindah bola 3-4. Panjang sama 4. Pindah 5. Oke, 4. Poin 7-4. Edah. Pindah 5-7. Poin 6-7. Tujuh 8.
campur kayak Pak Si Puan Rini. Pak Si Puan. 10 7 Tidak mau kah? Buat Dani. Jaku lompok. panjang Bila cona. 11 7 Ada sampai. Itu beli mau malah. Kasih. 8 11 Bawa bentuk. Buang aja. Tiga belas 8 9 13 10 13 14 11 Pindah 15 12 Kenapa orang? Ya, ayo itu. Kameramen hujan. Ini mana tujuh sampai
Mas jangan 16. Kalau pelati ay. Empat 16. Lima belas. Belas, 17. Tujuh belas, 18. Delapan belas, pindah. 19, 18. Dua puluh, 18. Pindah. 19.
Dua puluh sama. Tengok. Dua puluh, 21, 20. Pindah. 21 sama. Siapa nih tak kerahi? Pindah. 22, 21. Poin. 23, 21. Mama, aku tidak berani. Dua, 23. Dua tiga sama.
Dan akhirnya Tompo yang menang. Số là bớt, số là bớt. Số là bớt,